USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ne. Anya di kayo sa unde ito. Lani. Nanang. Ni Nelson. Sino nga Nelson? Tinang i-deliver ito parcelyo. Kayit mo sa what? Delivery boy? Pinastrek mo dito yung balay? Nga dududwa kailan? Sa mesa. Madamat biriyan tayo. Laglagi pa yun. Sinunubyo ka. Nanang ibagada pa ilang. Kaya tara gamit. Nabayagan ng nobyo ka kay ni Marlon? Nasurukan nga lang mga tawan, kalpasan na. Kasi lata pangkat mo nga magisukat. Nanang, please. Saan ka magsaot, ikasta? Awan ta nyaman na trakita yo. Nasingpet ni Nelson. Tano saan ko mang nasingpet? At ako man takas ka na pasama. Kabayatan nga dududwa kam dito balay. Una yan. Bimabayang ka. May sak nga babae, balasan. Mang-entertain ka ti may isang lalaki. Ay, Nelson. Nana. Awang ka deliver mon? Awanan nana. Pag sunga, DJ, kukwayo ti naudi. Kahit kung nawayo man ten, di kasto nga, Jesus apo eh. Nana. Nadagsang sakit na ta nga, sinandaan nyo. O ngayon ko, siya kung dimang bagkat, tayo po ko sinak. Kinuna ni Nelson manong naimigit inaramid na. Kat nabati kami kinananang disanas. Kat ungungtan natlata. Nang sabdagan takon. Ulitek, awan tanyaman nga napasamak. Ken, kang runanti amin nanang. Kahit kung ipalagip kada kayo, nga amok di aramidek. Kat siya, diya kamot aramidek, kasta, nang isang din yun. Kadatan ng sublin ni Nelson. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset. Di ba kasalitaan, ababa nga lagip tinapalabas nila ni Itilawag City, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, di Honolulu, Hawaii. Kendi program at nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga imat batunan ni station na manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagit at kakadakkel a premyo papagayam. Kaya't no mangegyo ta dato'y pakasalitaan ni Lani Itilawag City at nga iyawis ko tingkay ito panang dengeg, panang buya into no aldaw alas 12:30 aging alas 2, iti program at nga lagip tinapalabas. Tapno, adada na at atidong tingkay panakangeg, iti na ito yung pakasalitaan. May kaduwang intay pagpilian, unong saan may sa karagitintay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week, iti bulan, ti Abril, papagayam. Yeah? Nung madumak itang agbibuya dito yung page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-share, paki-like, kaya saan ka pa yung nakapagpalo, paki-follow. Kaya dinton, iti YouTube channel, iti pakabuyaan nyo, dito yung pagkasalitaan ni Lani, paki-like, paki-share, kaya saan kayo pa nag-subscribe, ag-subscribe kayo kuma. Madamdama, hintay ito ituloy, dito yung pakabuklan, iti pakasalitaan ni Lani, nga pinauluan tayo iti kastoy gayam ni Ayat. Kastoy gayam ni Ayat. Anat panagkunayo, okay ka din di pa nang entertain ni Lani, di may isang delivery boy, kahit agmimilian dadapay, kahit awan ti kaduada. No, naloko ko man ni Nelson na kahit talagang mabaling nga nadlaw na nga at pa naggusto ni Lani, iti lalaki. Ngayon, kas ko na ninanang na, sinunubyo, iti manong nga taon, nasurok kanon nga 5 nga taon, nga nubyo daki ni Marlon. Sinumot dito nga Marlon. Sige, padaanan nyo. Teman-teman, hintay ito ituloy, nga dengken, dito pagkasalitaan, ni pagkayam tinga Lani, iti Lawag City. Teman dengken dito panagyaman,
Ken awis kada tayo detoy third grand finalist tayo. Eto na. Okay. Third Grand Finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Lisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Lisa. Agyaman ako unay iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, nagsurat kayo matapno, mapadasan nyo iti mangabak kunana, okay? So, ang iawis ko natin yung agundaway, no? Dari kita matamang agbibuyan, kahit naman ti agsurat, da iti success story da, no? Daman success ni story da. I-computer yo, sayo, isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. No saan nyo matakabailan nga isurat kayo interesado kay launay nga maipatangatang, mailagip tinapalabas, nagita pakasalitaan nyo, na yung baligyan nga pakasalitaan. Mambalin nyo tag-message dito yung page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kung ano saan kitidir manong naming nga page ko, that no, ibagay sa diya, sir, kayat ko tigpa-interview rin ka para itilagip tinapalabas ko kunayo. Okay? Belia Galisa Nebre, thank you Belia. Madaman nga agbibuya ni Belia. Thank you Belia, thank you very much kang ka. Yeah? Okay, kaya mo pa yung agbibuya. Pakishare dito yung page ay dato yung video tayo, Belia. Yeah? Pakishare. Okay. Ano nga rin, hindi kablawan nagdag birthday tangal daw. Sino nagdag birthday tangal daw? Anak di tangal daw. April 7. April 7. Happy birthday. Dati kaanakan tayo. Dati baron ni Kawagis Benison Ruiz Sr. Tiyag birthday ta ni Benison Janjan Ruiz Jr. Dito yung Lubot West, Talingalawag City. Happy birthday, Janjan. And advance happy birthday mo ni Benison Ruiz Sr. into na 15. Into na 11 mit ni Delia Ruiz Pabro. Ni 13 ni Roy Ruiz ken ni Perlito Lito Ruiz dita Kaway Hawaii. Kaya nagdag birthday iti hangwanan nga. Into na bigat. Ado nagdag birthday into na bigat. Ablaon tayo da. May sakatakwada ni Nemalin Ruiz Eugenio, datay nurse nga anak tayo dito Las Piñas General Hospital. Nemalin, advance happy birthday kang ka para into bigat. Into no bigat pa ni Micaela Palting. Iti atalingan proper, dati balasang ni Kapitan Michael Palting, kani Mama Mildred. As tamat ang kini Dandan Ruiz Godoy. Datay apo ko tayo dito Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Yeah? Okay. Estamaten kini Jenita Gonzaga. Advance happy birthday kang ka, Jenita Gonzaga. Into no 8 med, into no bigat. Dati mother ni Rugine May Gonzaga. Inangarutan na ituloy papagayam dato'y lagip tinapalabas ni pagayam tayong Mila itilawag siri na pinauluan tayo iti Kastoy Gayam ni Ayat. Udno ti ko na ni Nanang itay manamnaming nga sinunubyo at. Nagsipod tayo di adakang palang ti college kini Marlon kadadan na kinawatan ti puson. Ni Marlon ti daydayawag iti kakaanusan, kaludungwan, kasasayaatan, kasisimpatan nga boyfriend. Nagsipod ta nulabsak tagsao kat numabalin kat bagkatan nakpay no kastang kuyog kami tapno sana ka mabanog na magna. No, kastang malpasan ti klase may isut mangigaman ka nagititings ko. Merienda kami. Aging ga naggraduar kami kat katrabahuan kami pa. Iso na lang tati within 5 years manong name. Aging galang mat iti holding hands. Sa ko lamarik na, ti arakop ken agek na kadagitilips ko no agberdeyak, agberde isuna, ken kastamaten no agad anniversary kami. Amok nga day respetaran natin kinababaik manong name ita di naman lain niya rasaas nga
ag-check-in kami no kasi ag-date kami. Siguro, patyan ng sa akong tulaited, ti amin-amin ko, into malpas ti kasarmi. Ngam saan ka nung magpaga nakasagana nga may kasar kanya. Agsipod ta, kaya't nakaroon ti grande a kasar. Agmalmalem nga, agsarsarita kami, agmalmalem nga, agkit-kita kami iti opisina, agkameriandaan kami, kapangaldawan kami, agmerianda kam tumanen ti alas 3 ti malem, kalpasan na itulnog nagtupay dito yung balay. Santo pala umawag, nung kasta nga muna nga, sa anak pa nga nakaturog. At then nagiti word nga aramatek nga kunak, makaumamatin ti kasto yung sitwasyon. Dati kayat na, ket may isaganaan ti kalay sa amin, nga adan lute, kan adan may patakder nga balay, nga isuntuting kam pagtarusanen, numalpas ti kasar. Imintun ka ano deta, manupay nga tawan. So nga, kinapudno na, adan nagitigundawan nga ibagak ken kuana. Sana kon nga tultulnog. Ken di mabaling ka din saan kang tumutawag. Agmalmalim nga kitkita ta, agsangsango ta. Agkapanganta, agkaberiandahan ta, sanak balay tulnog. Saka dumalang tumawag. Saan ka di mauma? Saan ka nga kauma? Gabatibat-patig ka unay, Lani. Nga mamom, Marlon, siya kung ti mauma. So manipod ta, saan ako nga tultunog? Kan saan ka na tumutawag, itirabi. Ngam tumawag matlat ta, makapasuron. Ngamin, iti may isa lang nga oras nga saan ka makita, ken saan ka makasalita. Tapos lang makatawan ng tiilo ko ken ka. Hindi na mauyong. Basta saan ka nung tumutawag, saan ako ni tultunog. Nung mabaling ko makit saan ta, nagmimirienda, saan ta nagsangsang mangan. Makauma. Abi di kita nga pagbagang. Di na ka rin patig. Ha? Nalamis ka rin na pusong kanya. Dayta tinaudi nga ba nagsarita may manong naming nga jak sinungbatan. Sagbay, nga dimteng ti Sabado, manong naming nagpakada ni nanang nga mapan nga makitsenda, takay kayat na ti Sabado pa nakitsenda, ngim ti Domingo. Tado ka no tao ti Domingo manong. Tadamat nga ro the afternoon market iti la tiyandaan tilawag. Laging ka manong naming nga ada nagtugtog. Nagigtutak lain nga, hindi makitak, di may isang lalaki nga, damok nga makita. Habi ka di, ma'am, parcel. Sino kingkuha na hinagan? Marciana. Ay, ni nanang. Eh, idigitag. Nadagsan mo, di lang mabaling nga, bagkatim, sikat magkat pamusadyay, kinunak. Kaya tagpeso, binagkat na. Dikat kahit mga sawan na, siyempre. Indrigat kumitiri daw. Naawan ti panunod ko nga sila madi nga pinastrek ko. Numuna ta sa amat na rumar, kalpasan nga itad kong tibayad. Mabaling ka dito minom? Makiinom? Mabit lang nga ron. Manong nga baso? Rido ang baso lang. Sige nga ron. Napanak nga ron ng ipitser ti danom, kan nalak ti baso, manong nemi, ket idi, ta iyawat kong ng kuha na ti baso, siya ako iti nang ibukbuk, ti danom iti baso sa iminom, namindua. Apa nga in-entertain ko dito nga lalaki? Ano dito nga marikriknak? Kasala dito marikriknak, kat saan ko marikna kini Marlon. Nga nauma akong kini Marlon. Nga awanin ti ayat, amariknak kang kuha na. No tikat, dito yung estranghero nga lalaki, manong nemi ti pakariknakon ti ayat. Kasto'y gayam ni ayat. Namuna taperngena umisem, saan ka din nga rumar? Baka kayat mo tagpamirienda? Aywan kayam, siyak ni Nelson? Siyak mo ni Lani? Kahit iti panagraip ti dakulap mi manong nemi na isang sangayan ti panagpitik ti puso. Sabali nga talaga nato. Sabsabali. Kinunak tinakam kumangon.
Napalat nga rod nagluto manong name iti hot cake. Kita templak ti juice, kalbasan na. Nakaragraksak kami nga inistorya manong name nga agbimbirenda. Isumatin deta iti idateng ni nanang. Kit inungong tanak ni nanang. Ore mang mangig manong name ni Marlon ay ni Nelson kit ung tanak latan. So nga bagaking kwa na nang amok taramidek. Andak ni suro kasta. Ama mga pangada na amateur ti panunod ko. Nasiad ka din nga rod nga in-entertain mo ti may isang lalaki nga awan ti kalmang jubalay. Nga nang gusto nang kadeta ni Nelson ni. Nga nang ipan iti sinandaanan nyo iti kusina. Baga kayat mo ba iti makipangal daw dito? Ay, barak. Ay, nagsayatin na na. Ay na puro school kat tarupam. Ala ni nanang. Ilain ako nga rod iti kusina. Tena agluto. Pasensya ka ni nanang, Nelson. Okay lang. Mawatak matirita ti sitwasyon na. Nagbali yun. Inya nga ko lang parang ibagak nga magipanganak. Nana, inakod, ay nasayat ba't no kan? Pasensya ka ni nanang ko. Muska lang. Ngayon mabaling ka din. Nga maalat cellphone number mo. Lani? Sige. Edad ko king ka. Gamjak kaya ti isturbo ha. Okay lang. Karabian dedi manong name timawag ni Nelson. Nelson? Yeah. Lani. Mamati ka kadi iti love at first sight. Apay, na love at first sight kang kanyag. Uwin. I love you, Lani. Nangigmon samet ko na ninanang ko nga sinunubyo at nasuro ko nila mga taon mi kini Marlon. Ngam samon nga ba't patagisuna, di ba? Amamum ni... Sino? Sino tayan? Sino amamuk? Ni... Sino tayan? Agar ka. Sino tayan? Ni Lutang. Office mate ko. Isot nagsalot-sudak. Tamang cellphone number na. Nalamis ka kanun ka ni Marlon. Na ibagampayan nga makauma. Di mo pinakasagana nga magkasarkin ka. Gabata, sobramit di arapap na pag isaganaan. Awang kas iti simple. Naragragsak ti simple. Ken kang runan ti amin. Naragragsak. No both parties ket agpimpinateg. Both hearts ket ipatpatig dat tunggal maysa. Saan nga makauman ni ayat no talaga nga isudat ti kari. Nelson, siga ka di din kari. I love you. Sinunubuyak. Awang pati formal pa nagsinami. Di sinamon. Tapno ni kasta. Ket nawayan tapusom ng mga klon kanya. Kasta nga rod tinapasamak manong naming iti Lunes. Iti opisina manong naming iti anmaddaan kami iti gundaway kini Marlon ngagsarita. Marlon, kahit kung nibagaking ka, ngagsinatan, saan kan ngayeten? Ano ti pasol ko? Ano ti nagkukurangakin ka? Awan ti amok nga naramidak nga samo akinayat. Awan ti amok ang pagkurkurangan. Awan ti pagkurkurangan. Ngem sumubsobra. Sobra. Sobra ti ipapay mo kanyak nga oras kan panawin. Sobra. Itin ka pa nangisagana ti kunam nga bangunin ta pamilya. Awan ti nagkurang nga magsubsobra ka. Kat makauma. Awan basol mo. Ngem siyak dadabasol mo. Siyak dadabasol na kaunak. Gabutad dan sa baling nga patpatid ko. Nakalalisto ka ba't kayam nga makalipat, Lani? Anya ti klase na tapusong agayat. Kastoy ni ayat. Kastoy gayam ni ayat ko na. No saan nga sikat na ikari, agbalbali trik na. No saan nga sikat ken siyak ti na ikari,
hanta nga katuluyan. I'm so sorry, Marlon. Manayan tinasuro ka limang tawen nga relasyon ta. Nga awam met tinagtungpalan. Dinagmat mababalaw ni Luta, manong nemi, agsipud ta, mawatan na matiriknak. Wen, nalabas launay ti panang dungdung mo kanya ni Marlon. Kasla, kayat na makasarita na nga kang kanayon. Kasla tayo, monitor na, kasla gwargwardyaan na, kasla bakbakalan na. Ngayon ni nanang manong nemi ti sumupihat, iti desisyon ko. Insinam ni Marlon, idin to tanasurok nga limang atawan ti relasyon nyo, amumuna isuna, makaumangarod na nang. Ngayon ni Nelson, kaano la kayo nga nagamam mo? Kastagaham ni Ayat, nanang. At pa nagbaaw na, at pa naglamis na. Saan nga da kami kini Marlon, nanang? No dikat da kami kini Nelson. Kinunat ti kasta, gabota, imay nakdinagas, manong naming ni Nelson dito yung opisina, almasan ti alas 5, kaya nagkalubong kami, iti motorsiklo na, manong naming kat napang kami, iti gagangin lang nga restaurant. Pasensya ka na, dito lang ti kabaylak. Ngayon, amom ka di, nga ad-ad nga maimas mo ti mangan, no iti gagangin lang nga restaurant ti panganam. Kabuta, ma-order mo ti kayat mo, naiimas. Naiimas nga ti panangan mi, manong nemi saan nga gaputa, naiimas. Dagiti gagangay nga taraon. Ngayon ket di. Naimas ti panangan mi gaputa. Da kami kini Nelson ti mangmangan. Awan ti kasto yung mariknak. No, at dinner date kami kini Marlon mano. Ngano, mabalin ket ilabayan na, isubuan na, sobra una nga dungo. Kasla may sakla nga ubing, makaoma. Aging gaman nung naming nga ti amok, idikit itulnog na kon ni Nelson Jabalayang yung saan, naputak lahangan nga adda kami ni ti compound ti may sang hotel. Nelson, I love you. Idoan niya man ti mapasamak karata. Ikasar ka. Kinunana. Nawaya ko mamat ngagkedked ak manong naming saanak nga nagkedked. Nagtalek ang namin pinsan kini Nelson itilikudan nga may salay nga delivery boy. Manong nami din ta siyak ket mga opisina. Ngajak pa'y amo ti family background. Inted ko nga rod ti bagikeng kuhana manong nami ket sanag ngagbabawi. Kadagiti bara ti agak ka na prus na kadagiti irot ti arakok na. Kadagiti sumngaw nga asog ka na ring eng manibod kanyak iti na isang sangayan nga mariknak. Binurak na harot ti kristal asal salmet-metan. Ket anyan manong name iti jak may ladawan ti raksak. Ket nako nakitibagik kastoy gayam ni Ayan. Uray di kalman laing nga nakita kayo na ipaay ti amin namin. Nelson, api kastoy. Talaga kastoy ti Ayan. Siga ken siya tinekari, saan nga na kayo kin Marlon. Kasano no, baybayan na to. Saan kong to haramidan nila. Gapata si kapay laing kat siksinghan to lang ti babae ti biyak ko. Adumit dita di babae nga ipakita da ti motibuda. Nga mawan ti mariknak nga ihat kadakwada. Siksik ka laing lani. Iti na minsan nga nyawid nakmet iti balay da manon nemi ket nam amok dagiti nagadnak ken kuana ken duha babae kapsat na. Simple pa nagbiag. Winelcome da awan pulos pa nagin ko na. Aging ka manon nemi nga naangay ti simple nga kasaro. Hadlata mat kumakayat ni nanang manon nemi ngem awan maramid na. Isu ti inak di kat isu nga sumurot. Iti sanguanan ti huwes manong name iti nagkasaran mi. Simple nga seremonya. Simple nga nagsasanguan mi iti restaurant manong name. Imay di ko pisinaak malaksid kaniya. Marlon, gabutan nag-resignan ni Marlon. Inyawid dak iti balay da, manong name iti makalawas sakam nagawid dito'y balay. Da nagtulagan mi manong name kaniya Nelson, ngiti sidong ni nanang kami gagnaed. Mga opisina, idin to tayo suna,
ket mabanag i-deliver, gabot na deliver boy. Idiaddan po unak manong nemi sa anan nga delivery boy ti asawak do di ket isun ti boss, isun ti manager manong nemi. At akong takmi sa di Manila ket dito'y opisina ni Nelson ti pagbagsakan manong nemi digiti parcels ket digiti delivery boy nga empleyado na. Isuda iti umay agala kada kitay may deliver parcel ket isusurod natin tero nga Ilocos. Tanlo manong nemi dagiti nagsasarno nga parabor ni Apo Dios nga anak mi ken ni Nelson ket syempre ninanang ti kagrunan nga mga iwan kanakawada no bis kami nga agpadpada iti asawa. Nilota damaten asawa na, damaten duwa nga anak na. Ni Marlon, awanen ti damag mi ken kuan. Naragsak kami ket nakananama tinaran niya kamasakbayan digiti tallo nga anak mi. Dito nga rod, manong name iti pagkasalitaak, ket thank you, iti laing mo, nga nangibasa, ket sabi ko mata, damat ti batik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ka nagdengeg ken nagbuya. More power to your program. Tuwing nga rod, agyaman nga pagayam mo, Lani, iti Lawak City. Lani, thank you. Ket thank you mat kadagiti nagbuya. Ket syempre into no aldaw 12:30 hanggat alas 2 ingamit la ulitan tong buyaen deto'y pakasalitaan ni Lani. Agsipud ta napimpinas to ti panakay-portray na iti la programa tayo nga lagi pinapalabas into no aldaw. Okay ba? Okay, thank you kadagiti nagbuya kas kini Jasmine Nunez at kapila dita Saudi, dita Middle East. Delikado, di ka awa ada kanta. Ni Arnel Sambusonino, dita San Juan. Ni Arlinda Panterosete, di man na po yata nila. Josephine Stango, Gilbert Agaran, Mila Milyare, Noralyn Perdido Tamalay, ni Estrella Haduka, Samiweng T. Amyanan, ni Florence Kikik Festa, ni Opelia Bagawisan, kastamatan kini Pelia Galisa Nebre. Thank you. Iti panagbuyayo. Ket padanan dak madamdama ito no madamdama kikita ito iti Dear Manong Nemi nga programa tayo. Iti page nga Dear Manong Nemi. Kabot saan tayo nakapag-programa iti kalman. So nga programa tayo ita. Ngayon, masapa. Kaya, alas 7 siguro, rugyak ton ti Dear Manong Nemi a programa. Padaanan dak. Thank you for watching.